opet ja, opet room tour. Koji po redu više room tour? Koliko puta snimam taj room tour? Te jedan, te drugi, te treći. To je taj... To majnujemo. To je taj komb koji rudari i kopa sve svaki danom. Želite malo da majnujete? Na pravom ste mjestu, ali... Kako da postanem majner? On meni vrši posao. Tu se radi... To je taj setup, najnoviji setup, sa RGB svetlima, sa ludilom, sa svim i svačim. To je taj RGB. Nije RGB. Mao. To je moj računar drugi koji služi samo eto za neki ponekad edit i neke gluposti. Ali koga šiša. Majnujemo sa njim, kao što me Ćale otkrije, pošto znate svaki put kad kažem odo do WC-a. Kog crnog WC-a, kao odo da skuvam kafu, a on rudari. Sjećate se ovog kreveta ovdje kada sam spavao? Da, sanju snove, a sada proživljavamo nove snove. Opet ovaj mrak, oh fuck, ponovo mrak, ponovo silazak iz stepenice, ponovo isto sve. Dobrodošli u setup tour moj 2022. Evo, kao što vidite, to je taj setup tour, to vam predstavim čisto ono što je urađeno za ovih proteklih 2,5 godine. Znate sami da sam snimao tipa 1, 2, 3, 4, ono kad je bilo samo jedan monitor, pa onda 2 monitora, 3 monitora, 4 monitora, ali eto, čisto sad da vidite šta je sve kupljeno za ovih 2,5 godine rada i što se tiče YouTube-a i to što se tiče trova. Obavezno zapratite Matke na YouTube-u i YouTube nov kanal Matke on Trovo i na kanal na Matke na Trovu. Sada smo malo se primirili, ali to nema veze. Ajde, sjećate se ovoga Sonija, malo gledamo formule. Sonija ovog ovdje, on je još i dalje tu, on se nije ništa promenio, ovdje nećemo ništa da gledamo. Što se tiče samog računara, pa manje više niste vidjeli, prošli put ste vidjeli ovaj monitor ovdje je bio BenQ, sad je Dell 27 zakrivljen, malo sam ga zakrivio na stegicu. Ova tastatura je bila prva i kupljena od svih tastatura ovdje, ona je sad sekundarna tastatura i miš koji nije RGB. Ovdje imate, vidite sami, kada podignem batačiće ove moje nogice, ovdje podignemo nogice i tu odmaraju se noge. Ovdje kao što vidite šta je kupljeno. Eto, ovo će sada sklonimo, ovo je tastatura naknadno bila kupljena. Isto sve to je Red Dragon, ima kumara, ima, ovaj miš. On je isto kupljen, ima neke tegiće, ne znam ni ja više šta sve nema. Da, više nema onog Red Dragona mikrofona, sad ćemo vidjeti ovaj Razer mikrofon. Znači on stoji ovdje čak skroz do kraja i odličan, ne treba mi stati, znači ima hvatanje. Ali ova stvarčica, ova ovdje stvarčica, sad ću ja da vam pokažem čisto. Vidite, piše Matke. Pogledajte, šta god kliknem, to se sve dešava tu. Odlično, fino. Evo sad ću samo malo podignuti. Pala bi je. Znači, podignemo, da, niste vidjeli ovdje, kod radijatora. Wow. Imamo Phoenix, ja mislim da su ovo Pandorine sluške, normalno stalak sa USB priključcima i RGB osvjetljenjem.
ovaj zvučnik ovdje kao što je bio, ja mislim da su oni bili pre, a imamo još jedan stalak ovdje, isto Redragon, samo sa ovim sluškama koje su Bluetooth, što bi rekli, vrhunski su. Ovaj zvučnik je i ostao ovdje. Šta je još promijenjeno u svemu tome? Da, promijenjen je sam, ovo je bilo kućište, bilo je drugo, ovo je sad Aorus, to je Aquarius. Unutra je sad i nov procesor Ryzen 5 5600X. Ovo je prvo na kamera koja se sjećate od samih streamova Logitechova C920. Imamo Razer i ne znam pojma kako se zove. Ima ima kao ovo svetlo, jer ne može da se uključi, nema. Ring light sam savio gore, ring lights ovdje i ovo je neka treća kamera koja snima od ozgore, kao što znate, malo. Ona snima od ozgore. Tako da, eto to je to što se tiče toga. Uglavnom, šta je updateovano i upgradeovano, to je znači stavljen procesor. Ove sluške su kupljene naknadno, ovaj mikrofon, kamera koja je ova njegova išla u paketu zajedno sa mikrofonom, ovaj zakrivljeni monitor. A ova dva monitora, sjećate se, bili su okrenuti u suprotnom smjeru, ali sad mi koriste ovaj jedan za chat i jedan za OBS. Tako da sluške su tu, tastatura tu, ova je podlaga kupljena naknadno i ovaj tastatura, kao što znate, bila je ovdje. Šta reći, eto, u suštini to je to, ništa specijalno nije, RGB osvjetljenje kao što vidite sve je tu. Jedino postavlje, da, ovo postavlje, ovo je mnogo dobro postavlje, kupljeno u Isku, da začuva, kako se zove, od habanja stolice, ono da ne im se oštetilo laminat. I normalno, sad ne znam, nisam nikad do sad snimao ovu stolicu i ta stolica je davno kupljena gamerska u Isku, dobijena preko donacije. Hvala ljudi svima na donacijama. Eto, to je to. Nije neki ludilo, neko setup, ali dobro. To je u suštini to što se tiče upgrade-a. I to je taj računar od negdje krajem 2021. završen je, znači ceo taj update i upgrade i sve živo i mrtvo, ali to je to. Jedva sam snimio ovaj video, nemojte mi zamerite. Sam videoklip, treba snimiš ovo ono, opet i sve malo iz početka, ali dobro, nema veze, bitno je da sam eto čisto odvijao ovih par minuta za predstavljanje samog ovog upgrade samog računara. To je za sad to, više se neće ništa upgrade do sada, jer apsolutno sve imam što se tiče svih komponenti i uređaja za rad. Više ću se truditi da bude ove godine klipova. To je to. Obavezno zapratite kanal Matke na YouTube-u, Matke on Trovo, to je novi kanal na YouTube-u, Matke kratke TikTok i Matke na Trovo kanalu. A do narednog viđenja i nekog novog klipa, ljubitelj brat Matke, lajkujte, šerite, subscribe, ćao!